Ia le tua. Ula le tua mo tātou le whiawhine nei e. Whauru talaina whapea. Paua e sauni ea. Are you ready? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. O lo ia ia te whate i tai o lo o mai e le whionga pa ia le atua e tau mai a tātou. Mea ia e te tau o na tātou malama ai. E le i whai mai e su i a tātou. O le aso tolu o te le lua afe, lua sfuma le lima e whio mai ai, e le ai se saunoanga whapena i e su na mai a tātou. Na paule mea le whamatala mai le tusi pa ia. There are things that helps us to understand how close we are. A tone whapea mai foi se si wale wana tau mai le whio mai o Yesu. Many years ago, and we are still waiting. Hallelujah, Lord. O lo ono sai le tua e, ina ia tu mai se hawa noi tangata e tāpena pena hai. Whawhitai le tua i le ia whio mai ana nafi, wana whio mai ana nafi, e ei tangata o tātou e le ho. I been over atu, if you miss the rapture, you cannot miss the tribulation. So here are the model examples of events leading up to the rapture. The things that will happen before the rapture comes. Ia malama mai tātou. Ia ma e whapena na e tāpena pena masau niuni ei lo wolanga. O le tala mua lo i te tono le tusi pa ia e whamatala mai tātou. Ia le me ono tupu, o le mea na tupu. E whapena na wona i tātou. O le tala i anoa. Genesis chapter 1 verse 1. Now this story illustrates what is about to happen. And I believe that not exactly the way it happened in the story of Noah, but that will be a prerequisite. O le mea e tupu ai le ia fio mai e su e sitia lana e kale sia. Kenese o lana mtau poe ono fai mua ia. O ina a mata ono whaato tele ino te ngata fonga ele. Ma ua whana wina i la toa whawhine. Mai tala tu spaia. The people began to multiply and daughters were born to them. Now these words really mean something. Now let's go to verse 2. Verse 2, whamole mon. Ona wa aile o tali i o le atua i a whawhine o tangata. Ua lale le lava i la tau. Ona whai a vai leo i la tau i a whawhine uma. Ua la tau loto i ai. So the population began to multiply. And the Bible says daughters were born to them. There's something special about this thing. The daughters and the sons of God. The daughters of men and the sons of God. My sons of God saw beautiful women and they took any they wanted as their wives. There's nothing wrong with having a wife. But there is everything wrong having the wrong one. Hallelujah, Lord. Now, the sons of God o lo ta ua ina. O atali o le atua. Pai mai le tato nunga o isi tangata o angelu. Now, I don't accept it simply because I have never seen an angel marry a human being. And I don't think God will allow angels cohabitate with women down here on earth. The best interpretation would be the sons of God are the descendants of the godly Seth, or the Bible will call them Sethites. Tangata ia e whana nau mai a Setu. You remember, anytime it mentions anything or Setu to tono to spaia, it's referring to the godly men in the Bible. O tangata na tupunga mai i a Setu. Do te manatua te mi na o te ei kaino ia ona toi whanau mai la ia leo le atali o atamu ma Eva e ngoa ia Setu. O tangata la tupunga mai a Setu. O tangata la leta ua tu spai o tangata mi tonu. So I believe it best suits the interpretation there. The sons of God are referring to the descendants of Seth. So if that translation is right, then the descendants of Seth were godly men.
the interpretation of the daughters of men were the descendants of Cain. So the ladies came from the wicked descendants of Cain, and the men came from the righteous descendants of Seth. And so what happened? The godly men saw the wicked generation. The women were so beautiful, so they took their wives as they wished. The very next verse, hallelujah, Lord, in the verse 3. So the very next verse 3 from Leauma. Ono fitalaia ne leo le lii, ele whaavavau ono whiinau o lo uanganga matangata, a wa ua tangata I lātou, a o lātou waso, e se lauma le lua fulu o tausanga ia. You will find that anytime you will interpret a text, you will find that same chapter, hallelujah, explain the same chapter. So verse 1 talks about the multiplication of men, including women. Verse 2 says that the sons of God saw the daughters of men were beautiful. They took their wives as they wish. And then straight after verse 2 is verse 3. Now verse 3 says, God said, my spirit will not put up with humans for such a long time, for they are sinful and corrupt. Kua ile fia la vale atua ile fai poipo tangata faula ina ma tangata le faula ina. Hello. Kua ile fia le akua tangaka le faula ina fai poipo makangaka faula ina. I Faitau ina my spirit will not put up with this, because this is not what I planned. I planned that a godly woman will marry a godly man, and a godly man will marry a godly woman. Wayoko o valley suye ko kongo malole atua. Because if you marry somebody who does not go to church, it will only be a time before you will find yourself never go to church anymore. Mele no fai atu. La kele kanga fa la inga ku kongo le loko e mafainga su e so ko lua. Awa ke fai al kala le fa pe. E fai ngo fia nga kanga mai fa kanga I yidi fai kala me nga ia ma fai role mal fa pung ho tu pa ia fa mai e ma fai le tu me umba. E ma fai le tu me uma. E fia le tu mo fa vale ma le usika. O ka wele fai so ko lua. Mai fa le so ko lua ke siang. E le se tanga ta fa ola ina. E le o nga ka ka fa ola ina wa isa ka fa ola ina fa pe ola ina isi kaimi. Anga le mena le o tele na le to yo tanga te lotu. Wa o ma fa pe pa olo le la lolangi fa ye ma le lolangi. Fa matala le tua. My spirit will not put up with humans for such a long time. For they are sinful, corrupt. They are given over to sensual appetites. O kangaka wa makua ofo ingo la ko wola faile amioleanga. E ye kangaka ofo la ko wola moleri. Ai ko kele fa kangaka ofo la ko wola e o faile meleanga. Atalo fa ila neighbor ma fa neighbor e maua ko kongo fa sa meanga. Ele lo la la wari ele fengi la ko la de talo le so ma say Lord, bring a woman that loves the Lord so much. Because I know that if you are not careful, man, you will suffer tomorrow. Okay, lo ko mo kakale fa le ele fefe fa ila mi leanga. Ale fa le ngata ele fefe fa ila mi leanga. Ele ko fefe. Pa upelima, pa fonga tole.
ile to sao le tu fai upalima ia. Ua silafia le ali'i ua le agatele lava tagata le lalolagi. O manatu uma ua mafaufaui foai o latou loto. Ua na ona leanga ia i aso Pa uma pe lava. ala ka ka le ilo le ku le mele kupu. E ilo le le ku, e ilo le ku lo wa mi le anga, e ilo le ku lo mafau. E ilo le ku menga ke mafau ia. Ama wo sila ku le tu fa mai. Wa nga me le anga everything they think about was evil. O si kai me ke va a ele fa keke. Or mafau wonders, you know, you wander over the places. You may be sitting in chairs, but your mind is wandering everywhere. Amen. Your mind wanders and you're wandering all over the place. Me fanga ke fiwa aba esa le mele ke mafau hey like ka alo wa ele olo mafau le I olo mafau le ke mafau isi me lo ale le akua e lo ale atua ta lo foi la ne ke fiwa ke la fio mafau ai lo uma le akua me ke mafau ai vai po sul mal tolu ia Ua fetala i atu le atua ia noa. Ua o mai o luma le unga o tangata uma. Awa ua tumu lalolagi le sauā ono I latou. Yes. Pa au ta fo'i. O au lava. O te wha umatia I latou atoa ma lalolagi. fa pe ala au ha masla fai ai le o mai kauinga le akua le me le. The very people is bringing a lot of violence into the world. They have no idea that God is watching. And whether they believe the true God or they don't, the Lord will judge everybody. Hallelujah, Jesus. Samoa fo ia o ka fe. Le fo ka oki fo ile si leo ka lua naka mai ngai le va so lenga ke ngai. Wa fanga fo ile si ula Samoa o ke o fo la. Fa mai wa makua sala laule ai sai Samoa. O ke le lobe ba be fia le kungu fa fo mai. The light shined to Samoa in 1830. And the nation was founded on God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And look at now in Samoa. Ela kwa ngofonga fo sakangi lo fa pe ngao nga lu sakangi fa pe ngao fa ikale tua ma fa ile mi oleanga. Vai po ono fa mai and the Lord was sorry that he had ever made man and put them on earth. It broke his heart. O le fisi pele ilo le tua ya miolanga kaka ngai ilo le tua. Ai tua va no pele tua tangata. He will never violate the free will. He gave you the free will to choose. Broke le heart o le tua ya mio kangaka. Wa ka ele loto le tua kakawa mio. Fonga la o ton. Va fon va mai va o le lo fo o le tu tele va ve le lo fo le tu. Tele ngese no to sa. O le fisiri la ele saudu to sa e saudu to sa e kere ngese mai. A fonga la to fa o pefitu me le la tu pu fa lo le fa unga le tu mai ya. Ona fetalaia ne leo le ali'i. O te saoloi e se ina fonga ele tangata no o faia. O tangata mamanu vai fama me fetolofi. A to mamanu felelei. Awa o salamo ina o faia I latou. Yeah, I'm going to wipe out everything that breathes. Amen. And he found one man who was righteous. Hallelujah, Lord. Can you imagine finding one man, only one man, throughout the whole entire world? No. And I'm thinking, afa pe saule tu le lalolangi ai mawanga kamalo e kasi longo winga le paua le kamalo e ave longa ainga le faolo kanga ai ifi umakako kaukia mai lo le tu tangata na mawa le tu mai noa. Here's what you need to do: go and build a boat. Let's build it according to exactly the instruction I would give. So God gave Noah the instruction and he said, build it like this.
mai le tua, fau le va, fa pea longa faunga. A leo kako mai le lalolangi fa mai le tua, e fa pea le faunga le va o le fa o le kanga. Hallelujah lo. Ai fa mai sikanga e le fa inga, ngofo pea le fa finga malisi fa finga e oi fa au le kalesia. See, they want to build the church according to what they know. Some people decided to build your spiritual life according to what you know. The Lord Jesus clearly tells us, you need to build your life according to exactly what the Lord said. Did you know? This is a very interesting thing I know. The professional built the Titanic, and the Titanic sank. And Noah built the ark, and the ark survived the worst weather ever. Have you ever noticed that? Have you ever noticed that? The professional built the Titanic and it sank. The godly man built the boat and survived the worst weather. No, the word of God stands. When the word of God gives you the instruction, build like Loolanga, because that will stand against all tests. Hallelujah, Lord. God found Noah the only righteous man on earth. O fetala yatu lele ia Noa, ina ulu atuia o oe ato malo ainga umale waa, awa o iloa o oe o le ami o tonu ya uluma ile neto pulanga. When everything was ready, I read that and I'm thinking, when everything was ready. The Lord said to Noah, go into the boat. Now everything is ready. Let me honestly tell you, your readiness will not be accepted by God. The readiness of God will be how we're going to go. Ele mafailanga kokoso mayo vai ele fa olakanga. Mai fa kalikali le ready a oe. Ele ole ready a oe fa kakawi ai ole ready le tua. When everything is ready according to God. Ele fa kalikali ya ready. Obal fa yang oi tel fa oltanga. Hallelujah Lord. Ole vang kakaung mingoi mea ala kis kokoso vai. Hallelujah Lord. The Bible says when everything is ready. Noah entered the boat with his wife, his sons, Shem, Japheth, Ham, and their wives. And the 8 people survived. When everything is ready, ready ready lo mea umale fa ele tua. Vai o ke ka alo ai lo wolanga. I are ready to ele fa kali le tu nya ready. Ele fa kali le ko se ready nkanga ka fa kali le ko e uma longa ready me le ko mal plan le tu alu lo marsikia. When everything was ready, God said, Noah, enter into the boat. Ba upalusu matolu ya. Na fa umatia o me ola sa ilfunga ele o tangata mamanu vai fama me fetolofi. A to mamanu felelei. Na fa umatia ila tau aile la langi na o Noa ile ma ila tau sele waa ma e watutoi. Ma fonga mai la tau ne mena tupu. Na enta lava o Noa malona ainga te tonu le waa kangolole atua kalai mo. The Bible says that God opened all the waters of heaven and waters on earth, and it rained for 150 days. And for 150 days we've got the mountains to run to the mountain. They ran to the mountain and no mountain survived. Every mountain was drowned. Hallelujah, Lord. And God took away 8 people before he bore his wrath on earth.
That's the reason why I believe it. Kaunga si kia le sia aile ialu le fitu tausanga o popoanga. So God took away Noah and his family, and then he destroyed the world. The Bible says everything was destroyed. Model number 2. The second model example. O tala ia ele ni tala whaafangongo whaamole mole o mea leitu tono e tusi pa ia. Le ai wona i tātou le mea te tau na whai. Tala ia lota, o Kenese no na matau pa suma tolu whai upa se fulu su tasi ia. Ua vai lota, o nei loa tuai le e ia le whanua longa tasi uma, wai oritana, ua lafu le mu umalava, e o isoa, e pei o le whaatoanga le li, e pei o le lau ele o ai kopito, au le ifa o matia le li o so to mama komoro, o na filfilia le lota mona, o le whanua longa tasi uma, wai ai oritana, wa nga ia tu fo i lota i sasae, o na la te ese lea o le tasi, O mai apela amo malota o lona nephew. O mai la ia leo femisa i lo la uauna. Kele la lo. Mai lo tala apela amo. Ya la fai ka fai unga. O e fai mai ke alu pikole ngo wale fa pea, fe mai ke fa pea la wale fa pea. Avelo la no ya lot. O le melang kilo e lot. O le mangai o le longa tasi o le plane. So he decided to go to a nice plane, very fertile. Ai whaafonga la tau, le mele, whaamatala, tu sipai le whai upa suma tolu ia. Tangata o so to maua le anga i la tau, maua matuanga sala lava i luma o le li. Pa mai ona whai le whai unga alota, e alu ngai so koma mato molo, a o le tala tu sipai whai mai, o le leanga i o ka ngaka lai ngongo fwoi. Aponga mai le, tala le whai. Mai oko, e ei principles i kongo le fiong pa ia le atua. Some people decide to go towards a place where people are full of wicked, places where it's full of wicked people. So you think you can survive and you go and live there and mingle among the wicked people. You think you will hack it, you think you will survive. Afonga to le mena tupu tala le ya no. Saule atua kilo aku le mele tupu so Oa i le fia le atu. Ala wahalu nga iei lota. When you make a wise decision, you don't make a decision on what you see fits. Ile ole me fe kawila wa ai. Ole me te musu le atua fa mole. Where shall I go? Mai le atua ya toi. Ya wanga umala bang fasingo e noa o ye lota le me alu ya fa mai ole atua ya apela amo ya e tu ma eva ya tu ole me uma ngata ma ye lo ai o te vatu ya te o e malau pana la kala ngo apela amo male atua a o lota e fa ya langa ti sisen le me la fe kawila nga va afonga mai ole ko kele o kanga o la ko me nga e fa ya ti sisen ile me fe kawila wa ai o lau ti sisi ana la fe kawila ngala ki kinga ngai wa ka lo fa ngaka ngai o ka fa menga wa kinga ngai o fa yo lau ti sisi le me la ke ba ai wa ka lo fa ye o ke pula mai fa ka lo fa ye fa o le menga wa fa pe ngai o le ti sisi ngai fa ya e fe kawila wa ai ele fe kawi mal me la fe mai ele ku Hallelujah Lord. Anga lu ese a lota fa fonga la to le tala le tua ya apera amo le matau po sumo le valu fa po lus furu Kenese sur valu lus furu ya Ona fa pele o le li ole alanga mai so to mama komoro o tele o matua tele lava la to sala o ile fa ile tu ole fa ya apera amo mai lo le tu apera amo ole anga sala so to mo komoro wo o mai o luma makua I makau kia le anga sala tangata nei ya like a godly and like every godly man. Fai upa lus furu tolu le mata le fai upa lus suma tolu le mata upa na suru valu. Petition ai lo apera amo. Na winga natala mai la apera tua fam. Ai se ko lima se fulu o so como lo e ke fa sa ina no fa mai tala le tu ai se ko lima se fulu sa le no. Al fala vela ele ai man kanga ka o ia o se ko lima. E fa mai apera amo ai afa pe ko fa se fulu e fa sa no. Fa I Atu le tu a kol se fulu e sao fa mai e sao. O se fulu mai le tu a se fulu e sao, mai se fulu mai sao ha.
Mai lo male atua. Ele ai ma se kanga ka feo lolo o iai. Nga o lota tangata lai o le la sau le atua e fa sauina. O nga lato, and this is a story that we need to go through verses by verse. Matau pa sumaleiva. Matau pa sumaleiva nai senta mai lo le atua ia angelu e to lua. The Lord God sent 2 angels to Sodom. And he sent them to Lot. O le ala atu angelu e to lua o le fale o lota. Ale la fa matus pa ia tau nu atu angelu. O lai saulota lai o tonu shopping center, o ke le lopo fe me shopping center o le shopping center. Pa fa ngo fianga ma mai tato. Pa mai le ia o tau ana u lota ia angelu e to lua. Tato o le mato fale, I would love to host you and give you the hospitality that you so deserve. Ya, fai ala ia leo, o le fina unga lea. Ma lo lota ma angelu ia to lua. Ya. Pa mai wo atu. I te tonu le fale, ala i loa mai e kamalo loa le nu. Pea la te loa, e to lua ta malo loa ia e o te tonu le fale o lota. Au ta malo loa nga, o angelu e ko lua. Ya, tato Faitau la, ngai mangai a kere le tala lea. Fai upula e wham tau pasuma le iwa ia. Au le tau oto i la ua, wasi o mia i le fale tangata o lea ai, o tangata lava o Sodoma, o tau le lea a toa moto e ina, o le nuu umalava mai tu uma. O le mea lau ke ofo ai. Fai mai, wata oto nota ma angelu i e to, fai le malo longa. Ai o mai fai mai o ta malo loa matutua, ka malo loa me old men and young men. Ai penko i inga e pe kai pe. Ya o ko i inga makukua maka meki e fa fonga mai. Fa mai wo mai le wali ya let's read on fa upe lima ia. Wala tau wala au ia lota ua whape atu. O i whea e tangata no mai ate o i le pō nei. Tu maia i la ua ia te i mātou nei. Ina ia mātou i loa i la ua. Ma ngai nga lai fa mama le fa Samoa le upulula. Fa ikau fa kasi mai fa palangi ia. They shouted to Lot ia. These are the men. The old men. Ngai kamalo loko inga amoso. O ko va aila ile me hika ya ile atua. Kamalo lo, laula ko lo kamalo lo. And these are the men, old men and young men. They came and they said, bring them out so we can have sex with them. Kau kia yiko nga. Ala fa me fela nga le hika le akua ia nga sala. I bring them out. Ole mea la no wofo ai ko ai ka e lo loto. Haka. Sa unoa fa mai noa. Mai noa I tanga tole nu. Le ai la ufana utene to olua la to te le ilo se tama lo mo mo. I have 2 daughters who are virgins. I can bring them out to do and you do whatever you want to do. And they say, we don't want chaos, we want a man. Compare the days of Noah, compare the days of Lot to today. It's evil. Waso ye la lafi fa finga o kangai wo mai fa fo la mea. Le ko la lafi. Hallelujah Lord. Again, I love all of you, Fafingers. I love you. I want you to find Jesus Christ as personal Savior. But God hates that kind of lifestyle. It is time now for me to make a stand. You have to make a stand because you will be judged.
Hallelujah, Lord. O kele la o isi tangata le fe mai. Wale si ale mea te whaalongo kala ia tangata mai. Don't force your Christianity down my throat. Well, I'm not forcing your Christianity. I'm giving you the truth. But you know, there is a relative truth and an absolute truth. And as far as we're concerned, there are some relative truths in other religions. That's a relative truth. This is the absolute truth. But God heard the outcry of their sin. The outcry against his place is so great. It has reached the Lord, and the Lord was going to destroy everything. I said, Lord, what shall we do? The Lord said, the least you can do is preach the truth. When you preach the truth about these things, they say that's a hate speech. This is not hate speech. This is the truth. Amen. Ona urufafo le olota il faitutoa ia te ilatou, wa pupuni il faitutoa i ona tua, wa fape atu, o usoi, au wa lavato te angaleanga. Yoe. Atu ele olota lela abatu au wa fine ia to olua. No, we don't want women, we want men. Hallelujah, Lord. Ola la fai finga nga apa kwa la ngelu ya lota koso mai lota tonu ka pugi mal fai ko fa pongi sa fa ka waso mamaka la wa fiula wali yesu el fai ko mai lo malota mai lo ma ngelu ya lota ame fai boyfriends la u fa ngenge ai ko fai boyfriends halu ese so sola ese ola fa o matiele nu ai fai atu i boyfriends la na fa na over mai I think you are mad. Ele anga o mai ya lota sa nga boyfriends. Amen. Al me alanga mo boyfriend le fa ola inga. Yo, na wala ia leo te neti ol fa na lota. Vole avela boyfriends. Hallelujah, Lord. Pai pos fulmale lima o sumale fitu va fonga mai le mena tupu. Mai lole angelu ya lota ia. Wa malama el tayao. Na nati le angelu ya lota o lo fape atu. Ina tula ia. Avela wa va ma wa fine to olua. Olo inei. Ina nei malaya o ile sala le ai. Wa fatu tuai o ia. Nofta ngofile o ia tangata ilona lima. Bali lima o la na va. Bali lima o na fine to olua. Ina ua lo faina o ia. Okay. Wa fa ku angelu. O kai me wa ka ko so sola. Ya va venga so sola kule lunga ai la fa au mo lo ko lua. O lo la ko. Au ke kilo mai. Ale upula fa mai fa o na fa tu ai le. Ola fa ya ko ya la fa ya nga fonga mai o ko. O le kasi nga me le characterize ka nga ke fiu fa ya ko it's time to move. Ala vai ke fe lo ya I mai lo ku I lo nge I e ki nga va ko it's time to move on. Ala vai ke fe lo va time to run now. Ala ke fe lo ya ka nga ku la ngelu u le limo o lo to koso mai ma ka mo le yo. Ola la yo fa mai kala lota fa upunga so ang ai fa mo le fa posulu balu ia. Ona tali mai le lota ya te ila ua leli I awalava. Ai e fa ku fa mai le ai fa mo kele la va ka mo elunga. Ta ma ko wo ele. Ko wo le ngu le la ka mai I. Le le ka pa ma ko wo e nga. Ko ke longa ko le attitude le ku mu le la lo langi ke mi ngai. Afai mau ai oi, me vanga leke a umanga kau koso mai oi I kau koso e fiu kau koso mai oi le loko e fiu kau koso oi me fa le hanganga. Ala la ve ki fai fai anga umanga ya lu oi ala fa ku kamo oi ke minga o ka mo mo ka. Amen. Apo lufu lima, alufu tolu lufu lima. Wa ele lai lunga lalangi ina ua o lota I soara. O na whaatoto whaau ai folele li iso toma, ma komoro, o le te io ma le afi, mai le li I ma le langi, ina uia whaau matia o ia lava ai, ma le whanua lango tasi uma, ma ila tau uma sa mau ia ai. Pasi e se ao lota ma le ai, ua sao lota,
Ka ngolo mo le atua ile langi sa saa mai loa ole upula le fa ongal fa palangi ole sulfur. And God rained down sulfur and fire from heaven. Ya le la va ti te ole men tu weso komolo. If you go to Israel, there is a thing called the Dead Sea. Now the Dead Sea was exactly the location of Sodom and Gomorrah. The fire from heaven rained down on Sodom and Gomorrah and it turned into seawater. Bayo, ya esala fia ula vale isi si mea. Walavang e fatamala I me fa le nganga. E mai lo le tu e tatou me fai lo. Aleluia lo. Ole mea lo no tolu. Ole upule fa ngal tu spaia ole generation that is very unresponsive. Mateo surumale tasi fa upa surono surumal fitu ia. O te whaatusa ini ale nei tu pulanga. E tusa ia matamaiti wana nofo I malai. Mavala au atu ia lato au mea. Ua whape atu. Ua mātou wha aili atu ia te outou. Ai tau tele I sa mai. Ua mātou tangi awe ia te outou. Ai tau tele I tau whaitangi tu I mai. Mai ole tala tu spaia. Ole tala ia noa ole whatai te inga. Ole whatai te inga I te tau ona sauni tangata. Ale sauni susunu le atua le lalolangi. I mean wa mai le lolo le lalolangi. Ole whatai te inga lona lua ole tala ia lota. A whai atu tangata leu sta ia ese lota mana na whanau a susunu so komo matomolo. Mai le atua. Ole generation le wa iai le taimi o Yesu se yo o ma le taimi nei. Ole generation fa mai tala tu sipa e fa mai. Oi e fa tu sa I nei tu pulanga. Fa mai a fa pe na no. La le upunga fa mai. We're singing wedding songs and you did not dance. We play funeral songs and you did not mourn. Mai tala Yesu o le no le mela fa ile nei tu pulanga. A usua tu pese fa ipoiponga e ko ke le sisiba. A usua tu pese o le maliu e tau tele fa nono. A fonga mai le wingo o fa metala na. Mai Yesu, we are doing everything not responding. Singing you wedding song, well, that you will dance with us. But you don't dance with mourning songs and you don't mourn. What God is saying, we are now in a generation where people are so unresponsive. Ala un le tua e ke respond mai. A fia aku e fia mai. Pese fa ngongo ele fa ngongo mai. Ilo pa le si ko respond ai le generation. Hallelujah lo. Lo ai tua o le tupulanga wa iai ona po ona taimi wa le respond mai tangata. Ala un atu le respond a fia ko le respond a fango ngai le respond. The generation who are so hard. Okay, lo lauko. I'm seeing that now. I have been a pastor for the last over 20 years. I have seen this. The generation, I see ilunga makuwa ifaingi pesa nga ngaya. Foko ai vai aku se kanka bua kau mi. Kakaya ile se pesa unga ka mai ila unga kulo pole aku. E ke vai ku kanga kala unga fo makwa ile ilo para le me respond. Ole me vai ala fa ingeli kelo isi loku. Pele le preaching a message for ye. Nga message to make you feel nice. Because you know we're in the business of making people feel nice. Let me honestly tell you. Preparing for eternity and a rapture, I don't want to make you feel nice all the time. I need to stand on your sometimes. Because that's what the word of God says. Afonga mai a confront le nga sala e kinga, a confront le mamoni e kinga, o si foi la nga ma fe kaya la ula ngale fe ka ulo mengo fa fa finga mo ko fe kaya o ke lo fa ing fa fa finga fa fa mai mo ko fe kaya kia. And I'm waiting le lope ko kiki ngai o so mangi comment belau.
You better respond by way. Ele kam nga mieng pese fa ngo ka fa ngo ai. Ke fa lo le upole tu e ke move va pe. Ke move va pe. O ma lo ko loko wale ma fa nga respond ka ka. O me fa la o fa fa. O si fa fa ka su ngi la nga fo va pe nga make the people feel nice. Hallelujah. We should not be in the business of making people feel nice. We should be in the business of confronting what's not right. Se papenga na sosonia tule tu ya te oi salamo se la suma lo fa mo told the righteous generation are happy, their children are successful, the entire generation of the righteous will be wealthy and their good deeds will last forever. Okay, le fiola makiva, and the way for me to prosper is to live right. Amang wi ala ufanga ola fa lele ai mga mangwia lo mga ya e ola fa pa ia inga ele ka kamio langa o vai o mangwia songa olanga ole kupulanga mi o kongo le kupulanga malosi if you feel like a successful like fangau, the entire generation of the righteous will be wealthy and their good deeds will last forever. The very next thing that will happen is the rapture. And do not miss the rapture. If you miss the rapture, you can never miss the tribulation. Hallelujah, Lord. The two men will be working together in the field. One will be taken, the other one will be left behind. And the rapture, when everything is ready. There will be a commanding shout from heaven. The Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God. They will rise up from their grave. They will be quickly transformed into their heavenly bodies. We will meet together on earth, and together we will go up to meet the Lord up in the sky. Amen. E alu lo si tianga le kale sia le vani monimo o felo e mai Yesu ona tato mafuta pele mai e fa'avau. The next thing that will happen is the Antichrist will rise. He will sign a peace treaty in the Middle East. That all the nations surrounding Israel are now attacking Israel. That is preliminary events. This man that will rise up will sign the peace treaty in the Middle East. Hallelujah, Lord. And then the wrath of God begins on earth. Amatale le fitu sios lea etatala yele tua popoanga eta ua popoanga mama. Then the trumpets will be blown, hallelujah, Lord, and God will destroy part of the earth. And then the third punishment will be the pouring down of bones, complete destruction of earth. Pafong mai ale sta pena masaungi tato e ke misi lo le rapture. You're gonna go without a head. Hallelujah, Lord. You will have to go through the 7 years tribulation. This is the time for us to get ready. This is now the time for people to get ready. This is not just myth and legends. These are not just stories. This is the truth that is about to be unveiled. Hallelujah, Jesus. Let's all stand. That you not in my nephew.
on se ho le te ona pe. Ya ona pe. O kele o loa po fea le vai panoa na te iai lo wolanga whaleanga. O kele loa fai po la lau ta penanga malau sau ni uninga na wai ai. Vai oi. Ale mele fai mai tala tu spaia. When everything is ready, the Lord will bring about the end of what He has already planned for the world. E le fai kako kale whape kau whaahingenge. The truth is, if you are living a messy lifestyle, you need to sort that out with the Lord. All of us need the Lord. Te manao mia Yesu. Te manao mia le tapena pena o tato wolanga. Lo lava te me fai wal polkala me le tua, ai te waili le pua le tua, a sitianga ala tu o le lalolangi. Woe on you and pity on you, and we cannot save you. This is the time for us to get ready. I want everybody else to close your eyes. It is merely aiming at preparing us, getting us ready for the rapture. I want you to lift up your hands to the Lord and say, Lord, I'm sorry. I'm sorry for all the things I have done that hurt you. God is a merciful God. No matter what we do here on earth, if you repent, sorry Lord, I'm so sorry for the things I've done against you. If I'm ele ole atua eselo na lofa etele pelo na lofa etele ngeselo na tosa o ni mai le atua mai fato ese o ye le atua ingi me o fale tonu fato ese le atua mai angalo oi mai lo na lofa tu no ya te oi fa pena ona ona to sui ai le lua maftanga o lo dai foi le anga pa i o le atua le me nei e so sani atua. Let's sing that song. Lata mai e fio mai ai lendi e si tia le aupaia ile langi fo vai samia poi la toma Italia oia ma fa tua mangalue male mautinoa Santo te lau tutu Leauma ole no voa famasino batali tali atuira tua ibea uma satato faya Sia ila tatou sauninga boailo wana o Yesu ete mawai leola lo soe
te lau, lau tutu, iluma ole, no foa famasino, matali tali, atuila tua, imea uma, sata tofaya, elelei, eleana, mesa evama, oi mesa evatama, lea usoe, wasawonata, somaotinoa, tato te lau, lau tutu, iluma ole, no foa famasino, matali tali, atuila tua, imea uma, sata tofaya, elelei, eleana, mesa evama, oni mesa evatama, lea usoe, wasawonata, somautinoa, lea usoe, wasawonata, somautinoa, now feeling nei tuai, ora Thank you, Jesus. Daddy, we bless you, Lord. Hallelujah, Jesus. Sile oli mai fafoi le vi inga ile tu. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Give you back all the glory and honor and praise. Thank you, dear Holy Spirit. In the name of Jesus, we glorify. Hallelujah, Jesus. God's people will shout. See, my Lord, 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.